2024 be favor a ma more nyoma woye oba e wo se woye me be kan nyina na mo be privilege enya video we bi no aya aka me dey bi what I'm just your teacher. Listen to my instructions and then do it in your room. They make sure be I know. A man, a rich woman, because in India, moon no, a be function this year more. Okay. And a man so free busunu. Women are highly spiritual. Menkaza memenye, but a man be powerful. Asante man suma na tie Blackstars echino. Me buza ewen. Ayira. Coach no ko ka kire ne say Chris Hilton on match players ni nyina on fa omonko Otumfuo omonko ka nche Otumfuo say Otumfuo ya ba o ye pese o do sunsun ni wakoma edi echi na fe bompa ye man na omuntwa ho pictures ni megu social media asantema di ni sunsun di ade bi echi wo Ghana ha eyehu bibi wa ha o bibi wa asase so bibi wa asantema mu ha o power bi wa asantema mu ha asantema Otumfuo minye udeni o na se sunsunfo ekasa ema enipa etia asase ya so no omunya dwuma kese edi de etia ma meka say ni say yes 2024 mu a na ye kwa se January so ye twa bia kakaka na January so akwa we ba se na nkofo hu omho ano omuhunu ba bia wo so bude omana montu efa ene niema ahodo wo so omoye ene tiram se sunsumufo kasa ene ma awiase mu omo te so no nya bibi eye sansa wo de wo asase so nim hwe se sunsumfo na nche wo de wo so wo ye ene anamontu wo so tu abokwa kopem ebi kura no ebi afi ento wo mo business ahodo ankofo ye ne ade ade nyina wo hia sunsun se betache nti ana nkomo we hu be hia se wo ne ye betena kopem se be kwa we ye wo he background de ye obi afi ye ne maba se de sunsum atade kese ye hye no na wo kasa ewiase enye Ghana nko a etie de dumu ase mo diye wo TikTok kura de nchereche na ebukon aye spiritual knowledge wo ko TikTok o de bosha wo be say ni nchereche ahodo no pato de fa ba ku fa mienu fa miensa wo hwe obefa ni nyina ano so na bebo ama bibia so aye kama nye obi ase uncle nature ne nchare baba me ko na me mana kwa bana fe ye nkoba wo no ye mfa enhihye so uncle nature papa we have ko de boko ye da yankopas 2024 ye nhye da nhye ana montuo ne dos ho ade ne na ase susum na makwa ase ye nhye na sem kitwa kwa na ahaboko de eguso ye da yankopas unim se 2024 se ye share afia sisei nye 2024 nko a ye bia ye share afia no se ya de nipa hia ya akwankyere ene niema babu amana na montuo no watu ne ye because one to ne ye from the beginning na ekwa we no bebre pa adu tira maba ho ne pacho wada ho ma 2024 die na ahyase kopim ne mfimfi kopim na wiye enipa ewo so ohunu na wotu ho na ma betima ma enwuma koye dia ma okay medasi mamencha Poku 1 TV for nyina obi a just duma pa wade si hu se obema nature yadwuma dina yedin ha no enso amanfo ewo abrochire Ghana ha ba bia mo hu na omonso etimi ahua ade yeah oduma nkoma anya okesem na de wo munye 2024 yensi mu kura no ye madanzi ni se me ka job se be ya afia be scafe yeah me boa me nimpa me kai so many times ewo November ni October e ka chem se emma 2024 be favor emma more me no interview American no e be favor emma this particular year yeah and yen nso nim say I stand to be corrected but yen nim say sunsun for ye nim say afin ko na wie be ko na wie ye April 2023 no yeah be ko na wie ye this year April yeah yeah but the wiase nyina agi atum the wiase nyina agi atum no e ma honhom no susom enti obi wonu ma na ontinyo ma bi ase enti yemfa ne say afe no I start January mu ne ewe yeah asam na me kan ye no enyu ba bia mpo na hwan wani singaton e bai if you asanto de e bai yes ediso ewie na filer be ma na oba mu no we what do me nyina ne na so 1 hour me kwade de ba u ba bi o twa kakra bi no so otimi
I say I'm a nouveau as one wedding. Yeah. Me who and I'm saying me catch them say a man a rich man, a rich woman. Afuwe or babia say because in Jintia. Moon no ebe function this year more. Okay. And a man so free busumi. Women to no mubu or munsa bosom. Yes. A man every moon and to be a form who be ano. Eye bosome ebe soa. Bosome ebe soa. And untina penfotu didn't say bosom me. A man or maho amobi be a bosom. Women are highly spiritual. Okay. And until the oba etiwo na de be meso na momu na ada. Same question the following week ya. Bema oba so die Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday akwesi days na oba betimi aso the bema oba so the whole week. And my very powerful this year. And coming back to your question, no ma we your oba e was say ye. Me be kan na. Yeah. Now mo be privileged any video we be no. Aya ka me dey be what. Okay. Because I'm giving you something and anka will be tia. Udisika kesi pa na be kopa. But I know for baby I will be ano. We dey best anka me support for the benefit of many viewers. Yes, viewers. Yes. Oh your bar this year and ma me nka say me yi. But a ma be powerful. Oh your bar me nka say the mechanic kwa me na be fa mam say wadwen ebe kwa the mechanic here. Okay. Especially Monday bones. Any Friday bones. Okay. Mo kra mo de ebe ya ma ebe fa mam say bu adwo for na efiafo. Afeyema in general. Oba bia make sure say ono abetrase. No are taking a spiritual life e dey show no answer. Okay. Hey, I'm just your teacher. Listen to my instructions and then do it in your room. They make sure be I know them. This year, or baby, I will refuse to say, will take your spiritual life for yourself. Money come back them. Na be dey no buy to me after the spiritual life. Any women are a man to me and you're powerful because bishop doctor no afaka no akotra ni ebom ye adwonwo dawa ni ka better hwesese omuso na solo dem okam ana omuso okam. Yes. If you're a woman and you are listening to me this year from and now ebia minim da be post video. Yeah. With all due respect, try and work with Anchor Nature this year and see something. Okay. Try say, we better take your spiritual life. Solia homachi. Pep. Sunsumu nyoma. Na ye. Wa. Ebiti say, makachem say, no apreke se. Ahomachi bi abe 1 2 no. Okay. One no apreke se sent ni jedemo no wa sole. Na wo di ahohoro ho, o mpepa ho. Uwo incense, uwo Florida water, acha, uwo sa bin Sudan, acha urona wanwani. Udi bia gunsuom, waso candle, wan kasa wote form recite. Me afia, me abena, me akosua, me twin ye die de ba mabrabom, me twin kunimdie recite kasa. Candle na so. Na wo kasa sa tam no nyoma ne ye me say, yen hwade. Take your spiritual life this particular year. Wako asoli ni bia, wabompaye ni bia, waye fasting ni bia this year system na hwe ade. Does it work? So obefa acha any Florida water. Does it work? Senior, asoli dem ben as anyuma we be. And you almost all of them obehu sa de mani na. Prophet ben na be na office ehun we bi. Prophet omo we susu nyuma de ohun sa de ma we bi. Forget about it. A year adwuma te se konkon mani ataso. Okay. Ebo adwuma. Enti this year e man no muntie de America no. Take your spiritual life fashion wa wonsa. Because you are spirit already. Number 2, don't mix the full moon. Menka says sun. Or baby, I don't mix the full moon. Since you talk na ma fine, but that no cramp on me the bema. In 2000 follow me or spiritual no don't man. Full moon say what 2024 moon in January. January we be 25th. Okay.
25 na fumu we beba bosome no nya kwanya hu ni pe hwe ni din se ya yesu se ka kire se ya bosome se ya beboda entro nko am ka kire so ma se ya adwuma gabi ana ya nurse ni ena ya postu omo onu ni na fofo nyina ya postu omu nyina on ti ase onu nko atifi ena ofre me na me se maame me nyi osika wansi di kra me nje ko account mu se wo se ni sika ne ba na se e 2 cedis kra meji but so bro 10,000 now send me 1 cedi ade na me tro enye de because me na me kire it said me na me ya ma and na ose papa mat ma no ensimpo na abayewa na kateko no masa the girl sent na account mu sika nyina de bre me men ka say yes abi masa me do bi de na ka woni sika afa asem ye be ye you send you one send you the nature e bia one as a creator me support obi anchiri for asem pakodo now sika no Ghana account 700 cedis na offer me na osu no say papa and me sika o me mobile money me account ni na ma send amount o kasa na no na e hye me se me nye sa de ne ma and I'm saying, I better did not sort of my minute or my so ton your mouth circle into scout obedi with you. No one personal account there. No, dear mammy. And I'm catching say, Metro, I did be. Me, I didn't metro. Me mount just 2 months. You post to us a nurse. Baby, a big post to do a question. A bebro nurse so. Okay, bedroom won't yes. In fact, Miss Mijini didn't. Because you're no like a calm and I'm a train catching say on her full moon mean train she on the matching on one precase full moon you be on one precase and found it and we run my name pepano on fat so we jale be a white be our share and I say I be a white ground or tower white ground from moon then katan enough for nine on her full moon is very fortunate to make kind of 1 week I'm a full moon number okay and I'm a train papa. And I'm kind so on funny who when you nkasa o feel like on your emotional on who say be maybe jina nim and on any kasa on your emotional bra na ose what no catch e call man tin kan bi mbe 2-3 weeks next wo ya den potwem bra na 3 weeks getting to near say rafu mun ba ko ne be ba me won ma na get me fun bi ba me de say nipa be free me nkai na fun bi ba me peke ko na onyenes na wenya appointment in den wo Canada Canada na honom na ye hospital wenya na wo he Canada uncle nature masa wonyenes no hono wanko nurse wa buru nurse so by a hospital so adwuma na okoye ba me no say minimum mo terms masa Get on on tin wase na me kura ho ka we je kwa me ntimi wase na me kura we me ka te ko nu na me hwehwe on dem sometimes we dem dey dance mu ni akoma ya na pe scan ya na mo de ma no forget dance me see me ka te ko no koku me gina dem na me lady hwe me nim ti se o se aden onim se da me see ke kwa na betuma se makoma to me yam what makoma me feeling sex adena me kire again I succeeded ya man masa me see oba bia this year e man no mo bre mo gu aso mo na mo ma asofo yi it's too me see ti wo dey follow me ankedecha afwe me no wa na eko me nka se bra ha me mente asole no abetena ha me hia de me kire on ye den na ya de na TikTok okra no o hwe comments and go unim obia o baby just follow the way you know na di eche na ye bi eno na adanse upon adanse papa the tosubium this year me be kan okra a kire o yesus me yesus madwuma nka me ya beta ma me ho ba hwe nche ma me ba beka ti asema me ba beka this year oye sunsun adwuma nko 100% atra dem kom upa ma bra me nyalo nyoma ye dwale me o me kwala be up to date na kom de be de go no this year don't be 100% spiritual but and this year don't be 100% hard working
enye sa ho ye ubehu ane we yesi wenya one when in your liver one when in your kidney one when in your heart asema making see okurum ha ye okurum ha okay omo so omo de omo atwe omo so no say me de me pa adwuma ho me 50% spiritual 50% hard work okay uzuzu nsem efa adwumaden fa efa this year omo be because balance okay omo be yes anyoma no mark my words and the nipa be me say mark my words enu de komo obia choye be mo so the whole day no nya time baako minimum spiritual background whether a Muslim a Christian or nananomosum or Hare Krishna Buddhism Hinduism no ade a metre mu bia no ye de ne de nananom tetesom obia timi e we Buddhist Christo di fa woni esoma ugidi o unyini o ye bi because ye nananomosum enye gidie ne ye som ye science ye math 1 + 1 2 gidie o da bia be so som here 1 + na da ko mi ko ka 3 nananomosum ye habansom pouring of libation any nyoma enu enye gidie haban ni ade kika bom ye mfa gidie nso ye mfa faith by force okay so what you say me seven prayers omo am be me comment section no ma be cancer fa che me ko mu proof abi no mu din na ho no omo de toy bi na to o picture now your bat be ma now the di matema se me kwase di matema do di no bi no picture to no hade kakra me so aha ban bi wo no anse mate wo de hade picture no ma wo de ye me ma social media so me ka na wa ade ni true na wo ho da bi o wo de di atam na fa wa kasa usu no bai ebra akuna chamine wunie di watam hey na me nya otimi atwa screenshot to video no anya picture me ma social media so me kan wo de aka no koda oh me ni kan me time kra no ani se ma ko gina your friends of enkala me no se to me ka me no ma tra haba to do sa guswa me ma na me kan no se ma chichiri me de ya chichiri me we kra the wicked men be 10 times anopa me tuka tofu akoye awia meye enumre meye David. Ni papa no wase wo nya o. Eti mi no me David am catch am say me nya sofo na ma me nya konfo me nya malam me ye den oye sunsum di kan de to so mienu the last time kwan me ma fortune teller wo de wo hu nipa adwene mu asem dache de be si no aka yo nsase na me ka si aye me nya me ye ne enti mi nuanom ene me papa mo mi nuanom am ba mystical things no they are very real. Okay. Very real. Don't joke with it. With the 50% hard work, 50% spirituality. Of course, doctors cry, you fake room. Lawyers, you fake room. Ministers, you fake room. Why not faking him? Of course, soon. Definitely, there will be fake people. But we are serious and ready to search for the right people. The new ones. You will get it. Okay. Yes. Into me no, debi ameka chose me nya dae na me so yo na me hu de me ye de me ye no. Obi wo no ma ga bi be me intelligent bi. O san kini cha na aduma chete bi de unya no we. Debi am na obi ko ye interview a aya na o ka chere me so ndo unya ndai mu nya ndai na so de unya do me me nya ne dae mu. Me me nya ne dae mu. Na me so dae na kwaku eyi me hu se papa bi tintin gina ho no. Enwere gu ni tiri so na nyina fita no ka se me tin san so no. Yeah, na me dey friends you. Na me dey gather. Na me ko yes ade da. E dey dey miss. Me nya da yo. Me nana 120 years otiase. O ye konfu kese pa me pese me discover e dey abma o teten haban when you 120 years otiase. Etime ya me den. Me sua ade. Etime enu ti na me kire. Me sua haban aban kasa mtini kasa yenku odwan fanya akwankyere meti yenku akokọ nantwie kasa na nko nature mempe na me yan maba na me cheche video na mkodin pe kasa ntini na me so dae na me so dae na me hu si yesi me nkodi toilet me do oh forget about it ako already na me person why ni kakra 2024 sika wo adia papa ko kachira Ghana Blackstars omo wa yo Afcon Côte d'Ivoire. Hi.
You lose your first match. You need Cape Verde. Ko catcher Blackstars for say. Me ka team ni na players ni na. Me pa mo cho mo amobedi matem nyame ntua mo ka. What the kind of we are to have? Wa obedi matem nyame ntua wo ka. Wa obeka nkwasasem se wo ye doctor on, wo ye lawyer, wo ye farmer, wo ton nyoma, obi amedi watem. Me madwumani. Me madwumani. So obi ameka nkyere se wadwuma na wo ye na fake. Obi anka nkyere wo kama real. So obi anka nkwasasem kyere wadwuma na no na me madwuma me ye no ope kan nkwasasem comment section no man. Me jawo ene wa brabo ene wa life say da wo beka obi bone kwanso no saa da na wonya wo judgment ana say da obi beka wa obi befu abe replace anipa no obenya wo judgment watemu ene wa brabo no say ye ni na beba saa da no papa wọ́n say ma attack obi Ghana na mitimi ko social media me hu videos bi no obi tumi say ade a wo kire pa de emfa kwam me nsoso me fiu mponu maske ponam komanim because karma is real be a seven preduasa tie papa abadwema fonti jata enu tinam se mo wadwe anya adwuma na so obi bu wabu nkwase abuo wa fa ko eno anu wadwe anya adwuma jata Ecclesiastes mi refi scripture no o se na abuo moja eni nipa moja ekra ba ko ati nipam ekra ba ko ati nipam eni abuam difference bia enim according to Bible no say abuo ni nipa ye pe I've forgotten the scripture where Ecclesiastes so baby odi for what in covenancy enti wo ye Kristoni atie na se jata Eden wurem na se kom de na de aduane na odi. Na se ne yonko mo ya na oche. Me da se. Nti se jata be ko brusem jem ana onko brusem jem. To wasem so. Da bi o se abrusem jata ye nyina kra baako according to Bible no sunsun baako na tie nyina mu. Jata nso ache ni nya opuru wawe. Enti ye nyina onu so be ko brusem jem. Directly or indirectly I don't know the right way to use. Tie wa ma wa adwane adwuma na obi bu enipa ebia na nipa onku nipa no de neska but ebia obi de wo beye nkwase adwuma ama ne ho ama na yeye me no ka se sikani bi dadem agwe yo ye TikTok wa da wo na ye post video ni go no o feel onye ni sika se o you see ye mo wa chienwe mebwa true obi sikani bi hyedem wo no wa da condition omo pem man kwa se wanya ge bi an no fu sisu etuo so anya bi no mia so no mia fo na ne nsem ay mere da ene nkofo ye adwuma ye adwuma onche won ajoy wona ono na mawia so wan na mawia so wow yo sikani nya so kogo na account into the trona brunsenje na anya japade mfa nya nchirima ohomobo back to Blackstars. Why are there? More country players in some way they be a friend protection. Maybe number 2, tie. Me see should be players no. Omo call you protection. We a Christiania. O de pe sofo a no nanante a wagigi powers. A obetimi e dia bon ho ban. Ama onyoma o de be bon ho ban. Asemi see you Ghana. We best start at Number 2. Asante man sunsuma na tie Blackstars echino. Me busa ewen. Ayira. Unim da me hu sa di enra. Na me da ho. And I'm say me like me busa me hu sa na Blackstars almost by 10 years ni. I say hwe nkoso. O nhede nwani gidie bia o de amanga nafo. Etimi da na ye wan bae. No catch them say. Obofo A1. A powerful champion. O catch them say. Kofi am say yes. Asantefo de omo akoma no omo sunsun di bibia achi a. E wo the whole Africa, the whole world are the chronicle. What's my coach Otumfuo asema kire oda? Yeah. And then me can dey to su mi no. Coach no, ko catch them say. Chris Hilton.
on fa opese we mo pa mo kofa the biggest coach we awiase na references papa na references Gajola ya mo pa mfa no me coach Ghana se sa di wi mo anya am se dem ka no mo boa mo on match players ni nyina on onfa omunko ye nana pia adaruma ohene fani ko Otumfuo omunko kanche Otumfuo se Otumfuo ya ba o ye pese odu sunsun ni wakoma edi echi na fe bompa ye man no mun twa ho pictures ni megu social media abiko mu ni Otumfuo ni Otumfuo he ya baje cap media me nka cap asem me se omo pese sa asanteman esunsum ta omachi e da bi misu asanteman say Blackstars be sound revival champion you Ghana I'm saying na Blackstars 2008 2009 20 from 2006 even in Germany you go bobo hey obia Otumfuo asanteman also obia ewen ayira ube una we da obi ko Texas no bi apentina ni de kwa ekroma yede ewen me upade ba kwa me hu ni say useless man we as pan football me ni me dwa rough me ni football achi because me hu faso bia ewo ma me hwe bi players Ghana pro players ni the day you pay no me to me boni din omo ma enya na ba kwa Mohammed Kudus ono no as we trend this ah ntin omo mienu pe omo ma ka nyina me ka current players no apia money yes agogo a we free me radi fan clear omo de say ya ya asamu agya mu ene players ko ohun mu din maka chiro maka de ya chiro onipa ko na ko ka chiro Ghana for omo me Otumfuo me ka chiro Otumfuo so Otumfuo ya banana wada ma bompa ye mayen na we okuruma me nsem na America no asantema de ni susum di ade bi achi wo Ghana ha eyehu na nka me ka na ado de media ye oye president oba na asantema de ni susum ta wachi na asantema start bi wo ma no ka kire say die ni amani hu bibi wa ha bibi wa asasi so bibi wa asantema mu ha tumi ka se biti ha ahom fa kase nyina wo start fe asanteman to bibi wa ho presenters akese bibi wa ho bibi wa santimamu bibi wo krowe mu bibi wa ha me am shishimi o power bi wa ho one here the be nyum to power bi wa santimamu ha pa power be wa asanti me muha asanti mai Otumfuo minye udeni o nana pia masa se wo ye sunsun ni pa na ada ho na so so we ni ampa o na be hu se Mama na wase na akwenya kesi ya the last one yenko wa oye influencer to say modwumen oye blogger oye journalist oye film who film and patch hwehwe dey be a friend protection okay senior so ni me ma asema to fama na fe leader David me nya prophet you me nti asole na wa me nya confusion nya mara me nso me ne de me ne de me nso me de ba wi aso enti I don't belong to any religion any category but I believe in my ancestors that's why I've got stuff here E1 but focus here Matias Mama na wase e protection celebrities kwa asem me kan last year ehia pa ena Awusiafo ya da bonyina ma say Uncle Nature futu odi ama wiase most especially mo amoye social media influencers na mo kasa nkofo tie mu no mo hwe mo no what you need to seek or sought for is protection and ye here o patwa mo ho ba wade bia mu a oto osa adibayo and this
is also going out to Blackstars, headed by Omu coach Chris Hutton. Any Omo Makajano, Pacho, or the Asama to Ama, Momra Ficasium, Umesrem Pabo through Otumfuo. Often is a so pictures and Mabonting. Then as Antimonsun, Sumo Blackstars and Chiama, and couldn't be any the euphoria near the Umuye Kamano. Most of us have come a baby so to be a so ebia then your tournament way, but the euphoria any day as antimine a dear chira money di boom no umra number she chira kwa na baby aso nyaka ma me din edi kofi Poku ma me na wase open spiritual a ho niema mpacho fa number no na ne anke nature twetwe nkomo obekira okwan obefa so na 2024 masa yedi ewom no 63 ne ma monhwe e chira kwan na mwa aba baby aso nyaka ma okọ TikTok a no account ne spiritual knowledge ubegunu sa na ma we nyina wo Poku One TV so your TikTok I am Kofi Poku cheche ahode so wa akwa ebebo ama baby aso ayeka ma me fa bu nsidam na mu nyina ma say champion gwagu you na say na ye ho ne ma bi but ye hu ni nyina baby aso be fa 2024 hweye mennim wasam gwagu jogu yi pa ala ba bu nsi share what this video dey obi an be from akra nyina Poku One TV.